solo na inian ba maluk ser rotina vena verde. Hamutuk fale ho hau, amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Lia Maxoin ho Jesuita Sira. Maluk dopen sira Timor wan dopen sira e na vena verde e Timor Laran nomos e Lior. Ita tama ona va primeiro domingo, tempo quaresma nian, tina ainda nian, 2022 e domingo 6 de março. Evangelho da Nebema que a igreja oferece meita a Tulé, a Turrona, a Tumirita, a Mutuk, mais o Evangelho São Lucas. E o Evangelho da a tua meita canta, diabo buka a tu babeiro Jesus. E a fase tolo, diabo ne babeiro. Primeiro, diabo husu Jesus, tamo Jesus começa a hamlar ona, e o período loron hat nulo ne alara, né? Então diabo husu Jesus a tu halonak filak tia fatuk sira ba aihan sira atu Jesus han. Jesus diham ba diabo nessa né? Ita la moris det husi aihan, babi ita mos moris husi espírito, ita mos moris husi kbit. Então Jesus ado manifesta katak ita mani moris la dependente det babuat aihan mundo nenian. E botida forte li fal aihan né. Então Jesus dihan sana ba diabo la sindi satisfeito. Então diabo lore Jesus batan fating asira. Diabo dihan ba Jesus ado entrega buat todo rico so mundo nian ba Jesus, que é importante. Jesus hakniak tu kultur bania reconhece nia hanesan nia port li fal Jesus. Jesus dia nesan bania. Ita so hanai hi hawelok na maromak idadeit. Ita lava hi hanai hawelok na maromak oi. Então diabo satiado liutan, sendo la satisfeito. Jesus ia na fate nia razão apresenta para diabo. Ita reka Jesus la husig ni an ato facilmente mono diabo ni babeur né, que diabo ne tentação né. Tu fila fali mai diabo lore Jesus baaliu igreja Jerusalém tutun. Dihamba Jesus anesane se o maroma quando ni kare o soyo ni antu banaruk neba atu ni maroma karu ni anju sira mai tahan o atu ola mono o ni ain la side la kona botida. Jesus atan vila fali bania diabo o keta beber na imaroma o keta beber o ni nain. Então ia quedas fase tolo na bema ka Jesus hetan tentação. Mas estamos durante 40 dias na vida estamos do ona desde as quarta-feiras cinzas e te bucato halo na falta de discernimento kata diabo ninia tentações maita oi li husi buat na bema na angnian buat na bema ising nian depois diabo se tenta estamos li husi buat ser na bema ka mundo nian buat ser na bema ka rikusoing mundo nian e diabo se lori ita atu tama liutan fal level na bema as na klian liutan atu hadai to buat na bema ka forma ita buat na bema lalehania lohi ita kata dia kata hari terba anju se imai tulun o anjo simai halo nesane nesamos anjo halo ba Jesus. Ita tem cuidado ia level tolo. Mas bi hane kulemos quando vai ita ninia moris nesse ia ia mundo dane. Kati ita moris mundo dane ia tentações o ina bema destrói ita orientação, destrói ita concentração. Primeiro buat hahan, buat gosto nanal nian, buat gosto ibung kabung nian. Ita ne posição, ita ne naran dia sira, ita ne poder sira, ita ne ostenser lori ita pa ida neba. Segundo, lori ita satu ba level de tan, atu ita iha riku soin, atu ita iha sasan mundo nenia osamia osamutin. Terceiro, lori ita to level ida, atu le fiertan na imaroma. Então, ita husu graça atu iha quaresma ne fofi falma ita na roman ida, atu ita la husi kita nian, atu sai atan, atu la sai asuliar. La sai asuliar buat gosto mundo nenian, tanto hahan, tanto riku soi, tanto osamian, tanto buat sernabemak glamour, buat sernabemak na bilangnya, ita mos la vela sai asuliar ba posição atu takati fali itani matan, hoja reconhece na imaromak, nasi itani nai, itani imaromak, itani maksoin. Também ita husu graça atu ita la sai atan ba buat serna ida, nem ba buat hahan gosto ibunian, nem ba buat mundo osamian osamutin rainanian, nem ba atu takafali itani matan, atu hases itanian husi na imaromak. Ita husu graça atu primeiro domingo quaresma halo ita hahi hanai na fati ita na imaromak. Pierba ita iha processo ida na bemak todan, ita iha período ida na bemak todan. Mas ve tamba ita processo ida todan, período todan né, ita nia muris ita que orienta na fati ba na imaromak tem presença. Ba alternativas la lehania, las alternativas mundo nenia. Ha desejo ba imihuto primeiro domingo quaresma na bemak na cono graça, na cono processo de discernimento. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.